interesovanje za sport, klađenje ili navijanje. Ma gde se na svetu nalazili, navijači su uvek uz svoj klub. Na prostoru XU regiona postoje posebno organizovani fan klubovi engleskog Liverpoola. Do sada su se 2 puta organizovali da se okupe, a želja im je da ta druženja postanu tradicija. Navijači engleskog fudbalskog kluba Liverpool okupili su se u Zrenjaninu da zajedno bodre svoje miljenike u najvećem derbiju Premier lige – Liverpool-Manchester United. Došli su iz raznih krajeva bivše Jugoslavije, ima ih preko 200. Svi vole fudbal i svi vole Liverpool. I mada su strastveni navijači, danas nije važan rezultat, nego druženje. Različitih godina i zanimanja, dobro raspoloženi, pravi navijači, a ne huligani, kako sa ponosom ističu, dobro su društvo. Među njima i devojke. Mislim, jeste neobično da cure budu sa muškarcima, inače to je neobično vidjeti neke devojke na okupljanjima. Navikle smo već, čuvaju nas naši momci. Jeste radila neke grupa? Izmed Jane, ali biće, nadamo se da će biti neki. Pa sa bratom sam gledala finale Lige šampiona 2005. sa Milanom i od tada sam počela da pratim Liverpool i od kad je Fernando Torres prešao sam baš počela da navijam. U ravni Banat došli su iz daleka. Da se druže i navijaju. Ние сме од Македонија, моето име е Игор. Моето име е Филип. Ние сме од македонскиот фан клуб на Ливерпул, доаѓаме од Скопје. Стигнавме пред неколку минути во Зрењанин и стварно ни е супер да видиме една ваква прекрасна атмосфера, многу луѓе, многу навивачи на Ливерпул на едно место и секако супер друштво. Najveći razlog je ne samo znači Liverpool i utakmica, nego to druženje. Svi se jedva čekamo, svi se radujemo da se upoznamo. Mislim, uglavnom je komunikacija preko Facebooka i tako, ali to nije to pravo, ovo je pravo. Organizatori ovog skupa želeli su da uzvrate gostoprimstvo Sarajlijama koji su bili domaćini prvog regionalnog okupljanja navijača Liverpoola. U Sarajevo je održano prvo regionalno okupljanje i sad hoćemo da to postane tradicija, zato smo odabrali Zrenjanin kao drugi grad i Zrenjanin je veoma lijep grad, svidjelo nam se. Osim sporta, sve ih veže i humanost, pa su se domaćini potrudili da organizuju i humanitarnu akciju. Kupljenje ima i humanitarni karakter, prodajemo kartu, organizujemo nagradnu igru gdje ćemo deliti dresove i druge rekvizite sa grbom Liverpoola, a sad brigu ćemo donirati školi za decu ometenu u razvoju 9. maj. Utakmica je rešena već u prvim minutima. Liverpool je postigao pogodak, tako da je okupljanje proteklo u najboljem raspoloženju. Duška Kolerov, Prva televizija.